Kadu lek penyeso Ferran shaka klub PSG. But da Uzavi Hernandez an satungkush kani darlan. Shu manta ka Barcelona ka lapha ya ka jingterwa ka balay ka jongka. Siya ka Mancity nakabenta o Rodri. Hakaju ka poro ka klub Manchester City. Kalapo siya ka final stage pansoy yaw ayubo udi naga klub Lili. Shu ka Mancity ru kadang ikren banyo yaw Enzo Fernandez. Tehoy perloki kubor kilong kumne. Manta o Ferran ulami no naga klub Barcelona. But ulalit ban penyeso siya ka klub PSG. Kabakat kumkir pot long baka transfer fee kalong kumba sanpeu million. Kaba o Ferran manta ula soy ya ka kontrak jong o bat ka PSG. Hadu usnem arjar life away. Bat kat bahabangi pai pat nakaliang Uzavi Hernandez. Ubde rangil kay barim jong ka Barcelona bat kumjuru kumukush. Kumjuru rangil kay jong ka Spain. Manta ula syak tungkam kumu head coach batmay jong ka Netherlands. Kaba ula soy ya ka kontrak jong o. Hadu usnem arjar life away. Kat bahabangi pai pat nakaliang Christian Romero. Ubde rangil kay jong ka Tottenham. Manta ula mi no naka klub Tottenham. Bat ulale siya ka Atletico Madrid. Daka bola soy ka kontrak jong o bat ka Atletico Madrid. Hadu usnem arjar life away. Shu habang ipay na kalyang ka Barcelona. Manta kalapha ya ka jing tyrwa pisa ka balay sin ka jong ka. Siya ka Mancity. Banyo ya o Rodri. Namar haki jing tyrwa manchua ki ba arsin ki jong ka. Kila siya arijen. Bat baha ka ni ka jing tyrwa ka balay sin ka jong ka. Ka Barcelona ka ngej bakala aban penkut no. Ia ka jingkren bat ka Mancity. Shen. Kat bah bangi pai pat nakaliang ka Mancity. Manta kalapoy siya ka final stage. Bansoy no yaw ayo ba udi. Naka klub Lili. Kaba ka klub Lili kan ay marmar yaw ni urangil ka. Siya ka klub Mancity. Amban up hadu usnem arjar arpun nyo. Shu mantaru ka Manchester City. Kadang ikren bat ka kunhun jong Enzo Fernandez. Bat bakala ruban pa ya ka jing tyrwa hakis ngi kiban sawan. Da ka ba ka Chelsea ru manta kadang don hakabenta ka ba kham khlain yaw Enzo Fernandez. Namar manta ka shispa RP million ka release clause ka jongo kalakot no. Bat hoy perlong manta pat habangi pa na kalyang jong Ronnie Baji. Ulkut no kata ka jing temu banmi na ka Barcelona. Lang ba kalon. Namar ka jing duna banyo minute banmi madan. Handray manta o lamat panbanda ka jing mensaw ACL injury kaban sa shimpor pha yeo ban haple ya ka surgery ne ban ay ya ka jing sumar adu nreun nyobnai ho kila don sibun kita ki klub ki baladon ya ka interest ya ne orangil kai ban shim lang bakalon na ka Barcelona lane bakin thit permanent yeo handray manta na marbaw lamat ya ka ne ka jing mensaw ulhap ban syong no ha ka Barcelona. Bat kata ka jing temu jong uru kalakut no.